program ni ndya msimata kandi chine Claire mpaka harishaitano nutsimbe mbabaza Ruhanga ezia basa kutuhereza tukaraba mu kigambo cy'ikizoberi kandi ningesiga iyo watambira ni Joshua rihine cango cyuwayigo mu ngiri y'itizoberi ngashe kigambo cy'ikizoberi Chaibe Reverend Karhanga Gordon ahawa Breakthrough Bethel Ministries mwene cheka kitujana cyo necheka cyo bujurizi kandi tino wishemwe cyarikunda Jenina aino bujurizi burunje mnonga akikiriza Yesu kutegeka amagara je yikiriza Yesu kumujuna yikiriza kora Yesu yikiriza kugamba izina rya Yesu obutosha n'ubundi mwene we kwakubasa kubari yo kweni wukitiriza Yesu kujuna amagara gawe wikiriza Yesu kutegeka amagara gawe and you feel you want to share ubundi Ruhanga hiya kwihire nahare mbene norebe byariyo nakora niwe tukabasa kubyetegereza because waheza kumwikiriza manya nakukorre birungi and you feel like utona ninye utona ugunicleo babirene bamanya but because of the God because of the Jesus that is in you ureba embere yawe negumane hinduka kandi nikunda kubazira ngo umuntu orukwikiriza Yesu ningasho umuntu wikirize Yesu nubwo kuba nagamba nore migambire yengu nagamba rumubwa Yesu nubwo kuba natambira I love injiri kuba natambira nore bangu shuare akikiriza Yesu kutegeka amagaraje mwene rizotu ni cyari kunda je nayenda kutugambira urugendo rwe atakajonurwe urugendo rwe atakamanyire Yesu Kristo kujuna amagaraje n'uruha kandi cyari kunda no hakazaruwankahi because nabasa kuborya ho mureba TV otogwe ngwe ni yayenda mwikiriza habu kubakaterera konka ebiyarabire muni biha atakamwikirize nebishaki ubundi niwe okabasa kugira utunanye nikiriza Yesu nimbasa kuhika cyari kunda hari mwene wishimwe twakushemera nanye nakire ko bashanga barukwisha nembabaza mukama witasimu asimu mnonga cyari kunda turamisiyeho kandi utugambire cyari kunda ubuzarwa bwawe ukazarura umwana wakangahi kandi abazire bawe nibanyita cyari kunda Jenina karga konjero hirya namanya nizarwa omucyare cyo barukweta Kabingo ya kabiri umburiso bwarwa mujojo umusabadiko no bwa Kabohi Shema district kandi Yesu Kristo akanjona nahebare kujuna tata wanje nibamwita Muhumuza Steven no mucyara we Merda bamutorana nibo barukunzara kandi ndiyo mwana wo kubanza mukama witasimu asimu mnono twenda kumanya urugendo regene na okushoma kwawe washoma birije ejeke yiwazirwe muneke rukushaki ekaba nemanya Ruhanga ningo mukuzarwa kwawe bya Ruhanga bikaba bitari mukejo eke yinazarirwemo n'abakristayo mukashangana bamanya Yesu na mnonga mama amina nuwe yatwegiye umuhanda bwo kujunwa tata wanje akiza yajunwa bwanyuma yito twakuzire kandi yajunwa na hamusiriza harukora tarabana be no mucyara wakaba nanyomaro mununga konka kutwe yagiro mu kujunwa mama kuyaturizo mu kujunwa kunakura kunazo musiniya wana yaturaje najunwa ngabanza najunwa mu P6 konka no maybe ya primary hawute nachifo konko kunyweza je nanyweza nazo musiniya 1 nuko nkabantine masiko munanya ndazo mu secondary nshome Yesu yanjeje mbabazi yanta haza kunagire munarumbwa stane yimuka uko bankaba ninterwe kintu ungwa hansi nkaba habishe katandukora kwingana ki ndikuza kwetegereza nkakoraje kunko mu primary kunatangiye ko mu P5 P6 na natandika kurware kirwara njiba nitambura nko mu mahando umutwe guntera munonga nahika hansi ahantu ngwa hansi omuntu nimbanta chimanye birukurata mpora nakigendera mukonka kunashiro musiniya 1 aho habishe mwenka gwaniraro kucabire kikutera kikutura hansi umukaba kutwara mu especially nabaninza yishomero umukaba kutwara mu irwaro ninga bakaba tabifa tikachira kuntageti ngomwe ninza nkayishomero ninga hina abandi nyanka cintura hansi endware jo ninchiza ngo ikabetari yabashabo kuba bashabo mu yabishemwe kubayizirikire kushabane yanye nabine mawe ntiyo nakomoroka
So twaza mu senior 1 cyayongera. Aho naho najonirwe. So haza no mu senior 1 kuza kujunwa. Nabwo itwaza miracle. Abo ko primary 6 isente zikaba zabuziri. Bazire banje kuko nabagambira bona baronka tukaba turya umumbera mbi. Umuganda inice ruga ikigambo cyarugamba ngo no mwavu akuyita umwavu tukaba turya boro abatine cyo kurya abatine cyo kujwara to the extent nikuza no musiniya 1 kabanta kumanya no kuba kujwara nkito obwe muri abana bangahe turya abana kaga abishibana nabojo babiri senior 1 to kumukuba kujwara nkito nkabanta kushima bo kwembere yite kabane nuka no primary ninyushka mu kweba komane ntanda nyonka banta jine mwe murire komuka nkaba n'inshomero mwishomero mwaro no shazaranchi zahika umwana yanagenta echo kurye kiyabe nariyo mu bucket nachikwata nagenda nachikuratira ngo nchirye cyaburenja ryo kunyita iki nabire nkora nkabanshuma nayikondo nchunda mezi ngunganywa abandi bazo mu kirasi ijuka bargana kumbinga nasibanyesherekire konkanisha yaranchi nayo tinyine cyo kugira nte cyo kurya mbwe n'abandi bakiza kurya nyonza ayishomero hife nchunda mezi nomaho kwata mukondagwa nayikondo kuchunda dena mizi ngagaruka yatanze kiza kutega hari gagaruka buciburanywe byagane mbere kaberimbi mwe nicyo cyandetire kukunda Yesu kureba ngo akampindurira urugendo rwenda kumanya urugendo rwa senior 1 kwa bibaye ku senior 1 cyo gwayongera watabuka umutwe so ndenda kumanya harugendo nyona nabine mawe tukarwara abishicu bashatu tukuratana abishicu bashatu twarwara mpora nkebyo kurwa byabutosha konka taruko baje mwene hiza bo kushaba mu kanisa yiti ya kabingo ya kabiri bebembirwe hatu bamweta Reverend Karukwisiki na nakano numurumba nawo konka kafa hata no mugenzi barete cyo kushaba mu archdiaconary ya Kabohi so abo kugira ngo tukantukundo kushaba mama wanje arikura ryo mushabi twazo mu kanisa obo murwire ati no mankeche bibwe ebirwara by'umwoyo mwe no shangoriji konkora kubi abantu abinje no tutambura no rengo muntu physical arije konka spiritually hariyo kufa so kuba atandikiro kushaba kwa mano kuba kwete kwa deliverance aho nho byatandikire mbwe no nakabiri nabene mawe abo kuba bakatushabire kiro cyona no shaba katuri mu kono mukashishi twatandikiraho urugendo rwo kujana tamango bitukurwana byo tubyine mbere na shagama twatandikiraho mbwena noho nanywerize byo kujunwa nabwo nko kunagamba bwa no P6 sente zikazabuze nabire hausigaro nabwo Yesu yanyaye P7 najikora habwe mbabazi ndiyo natandikira mbwe nakunda Yesu kuri munanye na bato mu secondary haza yandinda nambwe na life yanje yo buhangari nyonkuriro mu kujunwa nubwo niyo life yanje yindi kumanya up to now no bundi omukazi so urugendo rwa senior 1 warinderota arahanga ko yaheze kutugerera imbabazi ko batushabira karebe yabembe turumba ku birye byo moyo bitari byo mubiri nanywesha cyo kujura n'ibyabembe ndumba byagenda mukamangirira imbabazi nasoma senior 1 najumara senior 2 yakashatu yakana to the extent no bunazo mu senior 1 hine nabande bire bakasheka bacyaro nimbijuka kandi bakambashe kumburo bakabashikira bwe mbere zitwabitura umuzirimbi zurukunuka tumwe neco kurya ubu nabyo mbasho umuntu bahiko musini utakumano bakujware nkito kandi akumangu this is left this is right tukatwine mbere rukunuka kunkandi yakugarramo wishemwe amasuku nguwa kwata Yesu ayine byo nabwe no mu TV West nkabinyizire kwenda muki konka awe mbabaza ruhanga nshitamno wishemwe kiri Mephibosheth ariyo kwa Rodbari embera ya mutere hatina ari kumumanya konka Daudi yizuko mukagogwe na Yonasani yagira ati bito mukaya Saulo tina yasigira mukamukorere byembabazi bamujyango hariyo Mephibosheth konka Rodbari kuriyo mukasasura tumundeteri yamureta yamutahameza yo mugabe nko kumukunde bananyashitamye hamezeje nangu yamkuya mugambe yagira ati mwenkanye mbwe fire nkabene nyizare konka bishe mwinzire kubagarura amasuku wabo ryo muri Yesu obanu bakweta cyo bense ne kuri bakina nguni bakubaye uhira amasuku Yesu nakushita musabota kushikiri mukama wita simu asimba binonga mwene ntenda kumanya jene na urugendo rwo kushoma rwawa na heza siniya yakana ahabwe mbabazi ninyuka kuzana kubuzwa siniya yakana warembanye tacyari kunda most times babana banankana baba registering na bagendera mu alphabetical order A B no kuratayo konka mwene kikabaho
nyo bakagendera nko kutwabene tukora ukutaye twina amagezi embera no bwari kunuketyo abishime bujankana yakiriye Kristo tarandekire yampa amagezi nambwene ninye nabende index namba nje 001 cyari kunda gena kurigiro kunabene nkoro mu class kandi ndigaruka bingo rwa mujojo nyiza kabwohe haro distance mpango nyekorire ndere nyekorire butara horo munagwa no mugera miziga kaenda kumera ndukufanga umfuna ebitabo ndukufanga umfuna obuchumu embere rimbi mununga ndukufanga umfuna akaparafini ngende nshombe kunka Yesu yampa amagezi so senior 4 yamaririza najumara nazo zikaba zigimbabazo no ba registering anyote nda registering abo ko sente nkanta zine kunka bashomesa kurigero kuba kumokundu kukora bo ba registering rweshereki ntakuchimanya kuna bendi yaho naye huira masuko ntakumanya ngubweni ndikumanga senior 4 yarimo umutima gwajangurebo mu Biblia ubyona bitanganye nakatado bahari yanesho kuna munagira kambyame kuna gire kubyama umutima iraka ryanje ngushumu kwata Biblia bikure kuna bikwire nashira muri Isaya tukuza kushumayo nene mwe 13 ntagamba ngo utatiniwe munyongorwa we yangaramwe amasuku kunashomera umushorongo gwabe yayihura amasuku ndumati nguza kubuzubwa nareba umunyongorwa namanyangu yabujanga nagusembusi yagusiya harakuza namangu Yesu naija kunsembusi yabishemo kandi agaruhanga nsembwisi senior 4 yanyamba kunaje kujante nanye nare nabuzubwa nkabandi ninjenda nimbanga bangura nakubuhe kuhendera ati bukwayi babo kwanyenda kukabujuzo bwato bwagiye kunkorera manyangisiro n'izine risiri ya Lazaro stana turana ndumba mu buringo yona konkananye twaningamba no retreat no surrender turo mishoga mukamo so kushoma nakuheza kwa senior 4 kama yanyamba nakora na shortcut nango bizibanje bakambe nazo mu institution kankozereje aba teacher omwe agira togo mwana zo mu HS nkani nkora history ko takunkora tana political education konka naireba na janta nahurira nakunda agurukari chankana yonka banjine na branchinga nazarwentanga farm school nashoma hanga yanyamba certificate hotafa yo no work branchinga hanga nakusiho rukuza kabantine masukunga ibyo nano bibaho abagira pocket money tinjigira abagira mu forest njani nyishwa haro anti wanje kaza nwa mama kampaka forest nko nagenza nako mu institution embere rimba abantu baza kweza mino nyoni nkwato mutozo mbandwe nagisa kanta kamanyage cha pocket money kunko muryona nakunda Yesu na ishomero nubanyebembezo mu scripture union academic prefect na regius rwentanga farm school nangu no banta honka banyanje nyoba kantochu institute yashita amaboard bashita mabagira munotekwa ko bembere binyebuza no manyo mu institution mbabana mbambarebe kaje barijati nyombere anje ryahonenuka intanditse tine ko kujwara mu weekend nize conducting seminars apana na yanga ishomero ryayumukana principal waje wabo tarukwenda ukwato mpando teto kubasa kutuzuga bwacu no bunabensha kubahera bwembera konko munda hine cyabe cindo munico nyizire ni manya nagumane nkora rwentanga form school na reading scripture union kandi ndi academic prefect mukama yabinda byamuje byona institute najeza kuneza natandika kweyi ya mpora ni nkora kasente kachi kandi nabuja nye first born tata wanje kaba nachinywa marwanga mbere kigambe cyangarire mwamani kikangumya yanje ati jenena niyo first born akachigamba sinziri ati niwe driver wekage kora avuge je ntugendo mumisho kora avuge ku bintu tugaruke nyuma ngweni chanza munamba ngo ninye driver wa family yitu kandi abishe mwesa nkwasize navuga ukundu kubasa kuono kwanye bembiri yekeya betine chikopo nabwe no wishe mwikire yakundizo kufutaira ninga utampereze chikupo cha plastic ninga iglass umuntu nasa ujya toguna yepanka reason being turiyo mu primary kuri embere rukunuka twaba tugenda mushanga seminary kupakasa kwate kope by'abana banagira by'abaseminary tibitwara tibyozya nebsu 1 tibiriyo no rembere cyo kuyabenesha mwene Yesu kuyanje mbabaza kanyayo najanta pana twaturiro mbiri yebanire mu mbanyire maboko abana no bamanya kunkito nibyo twabe mbere kabanenuka kuko nagambira ngo no mwora rukweto mo konka right na wahabwa Yesu ni wizo witu twineka kama witasimu rwentanga najumara natandika gukora mpora nazo mburaka Uganda nakora mpora na yiyongera yo nashoma kandi ndukureberera no mukaka sente kace wabo ine Yesu nakutubura nashoma naza diploma najumara agribusiness najumara and community development mukama yankwasa nagumizamu nashoma
nanakugize ngo bakanshekera ko nagiye no musekendura bacyaro benye nabashije babiri nimbijuka naza mukonka muhumuza nayo banka omburo wakireba muhumuza kana yo banka uko atitwene kitwabeturi konka Yesu wanje ubwo unayakire nkamwebembeza nwe yakoze rebyo nashoma hato bundi yahanyine bachelors za agriculture science and entrepreneurship ambwe ni kwa na BBMI Reverend yabayaje kushoborereho Breakthrough Bethel Ministries International tusime babazamukamo ni kwa nka accountant mbono becanje nchete double chua oba triple chua habo kuba ebyo mwoyo ibyo mukama kanjira imbabazi nimbikora ntwara counseling nebindi echo cyaza nakujya ngo nshomera burukarice abantu abo kwiza kutubugana twenda tiberegese byo mwoyo byonka kandi umubiri babonabone ntibegesa karargaha yakuyate byo mwoyo no mubiri nayo no kubaho agenda aze gukora aze kuhinga atebyo nabyo nimbikora tereza kama wita simu kandi ngareka nkora china no bwa accountant bunakugambira byo na Yesu abimpiri kunka nemba bazitine mbwene mefibose so woro kumanyo kuyabirari ko Daudi yamjata no rira hameza y'umugabi n'ibindi byo ndeba riyo nabikora ibyo byo na mukama yankwasa bachelors nazaho yotafaye no akoryo no rojot fees nezerganka nabwe nyokunde babana bo kwetunda ijonka baninza Kampala hine mission ina beninza mbona bwo kubu rangeri nari babana ha high street nashasha munonga nkatambuze bigere ndikuza bus nari babishoranje barahano betunda nabajya kundi kubare banjanti ninye nakubenda potential candidate kunkaranga taranchirize kuzayo yandindiro mu muhanda ubugona nagira kugumisiriza hatekindi kwenda n'inchesi no muri byo byo nakwe ni marabashara zanje natungana maka imbaga mukama yaje nkorera kitini sabantu barebera kutangara Yesu agenzere natu yadara natu siarinde mawakata agire cyo kujwara bari kumweta no mukaza rukunuka hina ryo kwa inembera bakutireho n'amazina kunga Yesu no kwa kumanya manya bakamba mweto mukaza rukunuka tukategera sabuni tagira cyo kujwara umuntu umwe twazo mu kanisa irisana ekigecuro cikuru tawe tweshongora Yesu akazarwa Betelehemu ntugurana tugera mama kabagenzero mu katene najya muturiya bana mukaga njaka gura nke bintu byen 2025 ninga ishatu abana bona ya reto runturure nkuru night nabonye ubundi nimpunda kujwara je abo kubanka bona byantama mbwenu ko oyareto rujwaro njya hatu bacu basaba kucyarira kankani kibasa kushweka aho nico nabenjure nakitama kagwe kutwe tuzana Yesu akazarwa Betelehemu kagoye kashweka abantu bakansheka abana bakansheka binabene nshoma nabo bazuro kutetea burungi bwo buhugu konka Yesu wishemwe nakumanya hakanjira imbabazo ko yanyate nijore cinkwenda nimbye cinkwenda tabwe kindi nabwe imbabazi zamukama mwene bayembeto mukaza rukunuka mawe hata najwaraje batine chikopa batine swan owita mazimatu no makuzo muri abantu 50 wishemwe kireye tukuzana kutiza tukuzana mu byo kupangisa ruhanga hina hatushyize nizire kugarura mu amasuku yo kurengwe byo byahwire wabo ine Yesu ine byona agenzere natukoraje mukama wita simu bene byo byona ahubwo bwire byangu butatwata nyenda kubaho ubujuruzo busiye byo na yabitora byamwe imbere yagishindura tine imbere yatarukwindura wishemwe rukundeba abo kubanyundi ubujuruzo bwenyene ebindu kure byona nkebyo ninye nakubenda yo mabara kuko nabagamenya nakubenda yo mukwetunda tenda bukozere Yesu yanyebembera ndeba ntiro muri gendo mbona hata ndikuza ku bujuruzo bwa hatati ebyo byona byabiro byo no gworyotyo utajya nkora kubujundwe tibukuza kubura kwisha byo nibitekwa kwisha turyo mu rugendo nk'abasirikare no hataro kabikone mbundi yaturagizirata agitira mu mabega mwene stane natwiga kana munonga yanamanya ngwine sugwe kuri umuhine mbobe kuri umu nutigwa munonga konka mugombe muzwira amani mwene nahirize kushoberwa nagisire stane atijene nacobaye nkwiga ubujuruzo bwe nyenda mbura kusiya kuba mukomorera abantu benshi hakacinda bya mungu bagera bakomoroka bakasingura stani habwe kigambo cyo bujuruzi nabweshaga mu mwana gwentama warahanga nko tugambira mu Revelation 12:11 ashwirwa nkabandi byo najya mukama kankorera cye ayibambe abantu bari abanye buri kimwe cyona kandi nabantu kandi kumanya ngo mu mberezo nyonkerinda umbangare mwanjye najya kandi manye Yesu kanje tata kangamba drive nyeno kuvuga JKG kandi Yesu wanje tindi kwenda mushwazi nanguka kigamba ndina muto munongo mweno yeramirize cintabishe mwetandike kweramiriza hoje bakabaturana banje moko mu cyaro witu abanyabuzare n'abanyamukago nyondo kuza kuzarwa
tata wanje na mama wanje njaba kyenkunda banzara bataka twari nabwe nabo kuya mwenda nekibo kuseseshaga manekibi wagire ndo gizare tinkujya ngo ninchi geranta tukujya ngo ninchi gambirira ngo muzo kutwara enda naki konka cyabaho ugizare ko washambana kandi wagaruka gutano wakora ibintu bibiri mbwe naho kubanzire hati nyo bandete umungaro tata wanje na mama wanje njampiriza abantu babacura konka abantu bakabaturana babinjuma bekana kibyona kuko rukubimanye nakorana ikintama nagira ntumbwe nyo kube bandesura mu ngaro tonka tate cyonje kwa stagina mama batasiana nata bana bona nabo mushije mu nabo mukazoma ko batkorana banjuma nacura cyanduma mwe no mu mutima gwanje ndi mutonka ntamane byo kushorwe kikumanyisa nagira kundu bantarjira handi kujwara katimba tinduruga kandi Yesu akachikora Yesu cyoro kumushaba nakitera stamp yajya ko atonko okumpurire no bagamba n'kwenda akore yegambeho Yesu naisha kubikukorera mwene ibi byo nayabinda bya muji akacimkorera akatimba wakaje wishemu mwene cyo Yesu akachikoraje embaga yone kabanesingana yaba minister mwene kashikana wo mukama wefeza nezabu give wakajikoraje wedding yajikoraje byona byabonera hati kunazo mu makasitana tiyerete yandwaza nagirura narwara naza hansi turonde ndwara teriko gereta teriko rebeka ibyo mukama yabenda byampora ko nabendi yaho nazara mwana ariho Elijah then ko nabendi yaho niza nagire ndizwenda mukugira stana tazanchi kwine byo nankanta kwendo bikhankanye ndo gumero de basi tinka shutamire mwe natakiza namana mariri nojuka Yesu ari kurwo muyamba nkukutwe mu kisibo kwiyabe nargo yabuganwa stani yamureba inenja ruvuko si waburo umuntu nore ngo akasheme kumugambira ati byo kurye bwo Yesu yayanga byona yamusingura nko kuyamugezeze okuyamugerize konka ari umushoro ngo guri kugamba hariya ngo stani Yesu kweze kusimbura stani ngo stani yagenda nkonko bwarisya obwaribona kandi kanya hati nyowe nandi yo mujuru zitate omuntu yanajura najigambo umuntu atakuza kushoma kuri yo muchandikirwe konka mbwe ni stani yize yafuna kandi kanya after my marriage yije yandwaze biyare mutu byamara hata ho yiza yampomaje nagerenda kunabena amwa nondija kafaya bena kurataho stane tine cyatarakoze ngwene hati yambaza narwaro kuguru azana njizirenda nobundi yanagira ntamaguru ganje abishemwe tegarukwingana ukumwene ukwango kundu nukuki ubundi yatanane nkwiziro mukuguru kwa artificial konka Yesu akanga ukuguru kwanje kwaguma hata ho nyenda mbanga banguru mu bujurizi ntakabisibyayo mbwenu kuna rwiro kuguroku kandi na nyine nenda yatandika mpora field officer kuko arabaguru cyo assistant bantu tambura nayo buza shi kumbire ni ntambura kuguru kwako nyoka byanshobera kantine shahinkori ahinko nyokire kantine hinterire ndishana no masopura natandika mpora kuguru kwazimba kwa irahari inda nayo bayokorekana siamezana nagenda bampa strong pain killers nagira ukuguru kwanga kwarendeza stana chikozira kwenda ngo kuguru ko bakushare nko kundabe nipika muhiro kunazo mwirwa ronjire kuchebeza endeka yasiamezana nazo mar stops nkani nkorera masaka nabafuda ndaguruka bice naza umwirwa kunashireyo nyoma ngo Dr. Karanchebe nakungamba n'ekikundo mu kuguru kunashireyo Dr. Gira ati je nante atanakushebera tende rije munonga nti kunganaza kwandikira akaciti ugenda hariya amba goodwill bareba okuguru kuntikashikana imangu byona byambohera ati tutuskaninga byamagufa na kibyona tukora ari ibyo ntikari ngenda kwishikayo ba Dr. bandi bamugenda hariyo shashuri nti shashuri zengeshe ushashure mtwaro 20 pora naterwa shock mtwaro 20 ngushitukuza kureba necamani cyakahire nkabanzine account genda mu withdrawing nyisha bankoraho hati bari kunkora bantaka tanda bakabarye bashaho babiri kubantireho Dr. umwe no mabashobi n'ururimi rwabo yabo shomere ningo tashomere batandiko ururimi rwabo no guma no bareba konkanyo nakujya ngo ndi agriculturist anumo no muntu tubarahari mbwenu bambagambe ebyenyamishwana no muntu nibyona nibyo alternating even na plants
hatko batandikire kugamba mpurire bagamba sana thrombosis sana bici byona okuguru kujunzire kuireyo divitende kare bajango kata cine cyo kumukoresha uguruka no ko kushemeza umurimo rwabo imbuhura no manyombere no gugamba hati ninjabare nahinduza misho Dr. Omar batari mugenzi wo bahonamo hato mayije atandika ambiha barkonde kureba kuguru ambuze kinashomere atabamangu hine kinamanya utaro rutandukiraho bantandika bantaha amabazi burizo bakamba ntere kikatu cye mutwari kumwe no muntu ayinenda mbamba mwegendesereza nimbaze yakushuri yafutunga ndi bantere kikatu cye mutwari kumwe burizoba kandi nimera nimbazi mutwari 3 necwe kari 5 mbwe mutwari 15 burizoba ezo sente mbwe no bano ukora kingo watandika ko tengende na stana akachikora ngo angarra hansi kunka nyenda kubasembera mukama nantabugambe tukumango nkabira bamwe so twatandikira bandagura enda naye jirete bayigura kandi ruhanga akagira indaje munonga hati nyo kuguru kwa yiyongera no don't treating hati icyo sanje kiri mucyamara yatangu kunyeshagamo eshagama yanyu bagayi naza bo muri masaka bakurubona barukora masaka bakakora marago banzaho specialists bona kambine sente kanzi nato buri kujangwa kuri hamwe kumariwe kunkabishe mwinze kubagarura amasuko yesahurire hati kubyabire kari nagira nti yes nyina bagayi nakahurira ninjo moyo nwanyambiri nagira kanje ndi National Referral Hospital kawempe hirwa ry'abakazi nyugure yo fayiro kundiza kuzara mbe niyo nazara hazana shabesha ruwishe mutargo mujo tashabere kandi ukamugambire cyo rukwenda namujya nti yes nyomweta doctor doctor Yesu naza kugenda abakwandebere nandagurro moyo no mubiri nandagurra ondondere ba doctor barakora mbere je yindu kuna genze nko kuna mushabe nuko akikoze kuna be nahika gate aha umwerwa rondo kutahama muryango nabugana ho nasa rukura bashaho bona abo kuzarisa yanya cyanje ati bori bubinyo jangu wana yantwara yandondera ba doctor bona batandika bakora mbera yanje obwe ntaka jire yo bakamba mamba tamwishaga mamasaka kunkani bakirwe kunyeshaga matwa kugira bata baronda rukemiye baronda buri kimwe cyabura be kunakira National Referral na file na ne papura genje nabyo naboreka bajangu hatshi ba doctor bakanta bamanya katwikanta korana buhate yo gumwana ikikumurwaza niki no bataho buryo bwabo batandika banjanja nkagenda ndikumanya unarga masaka ninza Kampala kateribanye namugamba ntari haza ndiyo ninja kunkana abanza kora bahirwaro ninza kushikokwe kunacyo bakanya admitting banta mwichupa 15 zishagama bampa 1 week ngo gumehi 1 week ogarche bwenda yakuzire ndiyo mbwire bwo kuza kuzara ngo 1 week eraho ogaruche tureba hata icyahika cyare bangweta kugira tumwihe mu mwana kone ya genziri kunagarchire 1 week huireho bakashanga nyine 3 units of blood agwogwe mbamba jangu yagizirata yafiri kandi ijuka nyonyine no mwana tugishe yaringa turababiri kunka Yesu nakore byo kutangaza mwene kunagarchireyo a check up bashanje nyine units 3 ba doctor bakabanka munana barari yaranga kacinkorera je buriya bakorogo banchekinga bagira bangira ngo twakwamuka rest garika yo mwene hatku nagarche nabwede kuta Yesu yabaronda babe baryaho baronda abakuru benyine ba professor mbabaye mbankoraho kubabe baryaho bashobira baza kunchekinga bashanganye na units 3 zeshagama batera Dr. Omar yemwe nagena nimbera baraba mugubwire butankwata kuba muterire se umanya byo murabudina hero nakora Dr. Omar yamuterera yajate ntwantu kushabo ijoto yambeho omukazo yo wenshonga zezo kwa mwishagama hati kutumushire mweshagama 15 hata ine 3 yagambe kigambo wishemwe kireye eja no I cannot waste my time that is a moving corpse mpuriri namakwe tumtumbi gutambura kunachurire ntabishe bakindi kwenda kubagambira ngo uryo muri Yesu nabyakuterana nabagambe tukujya ngo rojundwe tiburi kuza kwije konko muyaga kukwija gw'abantu gushikira hari Yesu abishe muhino kwa kubangira utareka kukafutera munga haro kuzo pick up no kuza pick up aryo pick up munde miyaga neza kwija nejura tibera muteri mbishira hari ya bonete nebindi byona konko aryo pick up ahero niwe muterana umwoga muno kumwita no mwita bwene nkahirwa nkagaba ndiyo pick up ubwo niwe Yesu unabirendemo
so mwenzi turukwiriro kuhendera twahendera tutaha umwana yaza hati mbwenu Dr. Hakweze Gambecho nahindukire kisiga nagambira Yesu ntinyowe tindi umutumbi gwo kutambura abana bangambo cyenka Hezekiya nabi mwizusya na mwizusya saburi ya 9 nemwe gwa na 19 ndiyamukiza kuba nankunda ndiyamurinda kuba namanyizina ryanje ebyo yacinkorera yangaruka munayita Dr. Mumukazi namujante mwenyo kune nafire nahwireyo muntware umuthiyeta muhiye mwana wagende agumeho nyonsigari bantwara umuthiyeta kuri munonga nkahika mushire mbagambo mutumba gukutambura nakaba kubanyira umuthiyeta bantwara ICU nakaba kuna hereze kaba Yesu aho henye nto yabitahiremo arukweta Dr. arukweta kuntwara umumochari na Dr. Yesu yabitahamo Bible netugambira ngo kiro kimwe mishuga mukama ninke myaka 10 ninge myaka 10 ninke kiro kimwe kikuma isomo sekende mu Yesu nakorera mu bintu Dr. Kayesera okuntara umumochare bari bantereza je kunta katanda bari ndikwenda nkwate Dr. mugambire ntapana mpuriri Yesu yagirata nawe yabitahamu yabemereza nko akatande kari akagambo mu mwana wo munayine kazi yabemereza tabantwara mu mochare Yesu yatandika yankoramo nyo twandika umwaka buri mwaka nimba nyine fimu yanje twineza kanisa twineza kikonko bundi anati nyine yampire yinko bamushabire akampire cyeshongorobwe echanshanju stanza yakane jangwe shagamera gumena man kwereza kimwe no kucungura bari kugesiga umwana kuri bamutoranya uti mane kibiyamba kansirsia wena bihamu mwana bakumangu ninkaba ngo Yesu yanga yanpwera so ahwaho Yesu yija yanshuka mweshaga yabanze yantamwe mwisyo abishe mwana ofano no chima nkanotine bushobozi bwo gamba no gariko mu original form ya kwangiremo nukugeza nko ate Dr. Mburuntu mutantwara umusiyeta aiminum aise mu mochare to kubasa ngagahwiri konka Yesu ko yabyemeriremo yabemereza yantamwe mwisyo na ura yakongo tanka microphone yantamwe sa touchfu kiyahereze yashuka mweshagama yambuza theme yawe nogizwe yo mwaka ombero bushatu nkaga na bitano theme ya kubampira mparada mwizobere ajinjereba kwiyachikora ntukangira ngo shagamera gumeina man kwereza kimwe no kucungura kugesiga yakwata nk'ikidomara cya rita abiri yashikwa mu kariti 5 yangarara matochfu ateshaga meji yane kwita yane kugwisira ninge kwindumbirwa nko bunafuta mwanje abo kuba winamwe abantu binje nebe yasisike no bundi ati nyine shaga mansya Yesu yachikora kuna hereze cyo kucyahwire his voice ndizo hate ntumpo indaho marire irakerinde ryiza hazo nkari yaka TV abishe mu TV nubuza kuhikatubwe no mutanasa kuja tinku bicenge biyagamba Yesu turabicenga abo kuba nebyo moyo mwako kuzo muri Yesu no kubicenga haka TV kaza kahariya yanyereke bindetire ko bantu byona baresere nabana banje nubafa abaresero kuguru kuzimbire barkwenda no kufutemaho baresere sentence gende ganje byona nibicyankaranya yambuze kibuzo abanonda mbite ninga omuburo to kubasa kugirote obatafu konko moya kanyamba ngondo kusima namujanta basasire nkanyo kuwanjira imbabazo kansasa Yesu yanjira imbabazi mukama yanjira imbabazi yajya tuwagamba je mununga yanjira tecyagara higuru no kusasira binji kubacira rasta aweji baremwe kusasira bafu baza gehena bafo mu mubiri kandi no mwe bagaruka bafu atkonkiye byona nabi kugarura Yesu nuko yangarurira atyo amagara batyo batandika bankoraho naterera nabashaba imbamanye to mutumbo gukutambura to the extent mu ICU mwina byenye narigiriyo nyeka kandi akacinyorekero mu theater omuburo kunabengara cyo mu review natebekine munagara mu kakubagize ngaruke ebi Yesu yanyerekiro mu ICU atakabyereka physically abo kuba kunabengara cyo review ba Dr. imbanye to mutumbo gukutambura babiri babagaba baruho baro munkuru mukeje no mantu banza mukamandizi no kubanza mukakoro meeting mukaro kumarakore mwenyo kunakireyo cyabaho nagarika najwa ari kitete kinabire njwire buriya barikuza kunshemeza na jacket nkanajure nebindi nahura byantegana somuka Yesu akanda kwereka nagarika ntumumpe bijwa byanje biri kunabijwire kunakire urahanga kana ndangu ba Dr. bijuke Dr. omwe yagamba ati ndaba obasera no mabari so reserved konka kiyandebira hari urwigi rwaryo rwekirahuri umuwo munda narebo wahero yagamba ndaba obasiraba yaguruka yatero rwigi yankiriza nakana kanje turikuza kukamuri yangu mama namujante mpaka nakanje no abanshendekerize mpo mwana ndakumangu yona nintekateka ranga uriyo no tubagana tuine mwana utoreko mwana ntanakuja mpo mwana wanje ranga kana ndayereke ba Dr. ngo no Dr. kubasinga banyisura umutumbi gutambura mwana kiyatiro rwigi yagira ati ndaba obasiraba bankiriza umwanya yagambe kigamba ati nari manyono omucyara yafa nayo no mucyara ina katonda we
yagira tokuvane rero professor nwariyo na confessing science njitade kuside wari katonda wono mucyara nondiza abaruhata tanange bwenti umana meeting nkajyankaranya yakomaho ba professor hati manu bakunyitanze kuvura ninjiro mwirwariro murago na St Paul murago aha bwaci Yesu akachikora bakireba baho testimony byona biriye bumwe nabanga bangura tinabera bamu okumukamanyere umwoyo yabito mu mubiri narebe imbabazi zaranga nubo banyetire n'izina Lazarus nabanenkugambera Yesu ankorireje okugurute barakutemereho theater najihona ICU najona doctor yo owo ICU akagambara bari abajati musoke muddeyo nja kubayita mukomewo otafa yiwe Yesu we yayemerize mbera tera agaruke ninjaka ina masiku nubangara nkahi mochari makaye aba mochari bakabacira harakatanda Yesu nuwe yakemeriza kanta mwumwise uko kunagambira akanta mweshagamo atumbe mugarikireyo njya kudamu mbayite akabana mangu nabaza kungara kwa kandi omutumbi kunka Yesu abishe mwakampimbura na hato nondeba ba doctor no bazurira Yesu wanje ubari burakumangu buriya ndiyo ningambisigwa ndiyo ninzakaba nagamba na mukamo njire chiwagambira mukamo rukwemera mu kigambo cyembere yafutahirira nwaramanye ko araje bako nkamwise na mjanti nongambira muri Isaya nkaga nibirwe mwabizya mukama mutamureka kahumura pako umureba Yerusalemu nebe yichitinse mbona wita siwe jende na utezo wawe no birungi bishabara mseho umwami wawe nabantu bawe twendere mbwenu ako kusemba yo nubunako bantabara mukiza ako kusemba yo kambe nko nagamba okubana nayo yanjwiri ako kusemba yekinyizire kubaganda ecyangariro umunsi no kusasira kanshomese shara ya tati tweza kunyereka kativa yako naiza kugamba ntosasire atosasire yanshkuna kira tusasire byo kushisha byitu ngito kusasira butsajja terekera yanyurusi yantu ari mu mata yabiri na mushanju bari ayabe naragira batere musumari yagira ngo kwiyarebere byabo byo najyata buzima mu bwiyari umwana waranga icikumayise Yesu akamusasira mwene yagira ngo abishemwe imbagambiri okusasira waba wajunwota yaba wayezerkota kunkabo tine kusasira ngo kujiroti nona nkakankora kubitaravuga ndo mwigurore herere torarebe akantero nakarayina kahuzi nakareba yajya ko myo yito nterukora wowe neco yo korire torukora mwene umucisibeki tusasire turukuzo mu mazuka tusasire umuntu akakora ki wareba abanyitira bana kabareba nabasasira abaretire sente zanje nizukwa ho kuguro kuno kubainda kufitemo nkabasasira umuntu yatiga kwingana nyine nkozo nyonta imbagamati nyine nkozo nke Yesu bamutira mu ngaro konka kabasasira twego kusasira muri gebyo byona twantwenda kusingura buryo wadini cyo bogizurota okusasira niyo password tarohanda hora arabe utasasire kunahereze kusasira Yesu byanje yabita mpato wishe mwishagame yabene mpamo ningabera nabandi ayabe atachibasa kubajura kwikahari hati ni ntambara mpaka hindu kwenda musasire Yesu akomorere byanyu kora utasasire ni uragumuye komere ibindi ntanganwa kumanya kwa kurwana intaro mwene nebyo mukama wampero mugiso kusasira niyo password abishemwe musasire urangabe no yarwana intaro mukama witasemwe cyari kundagena ubujurizi bwene bukuru mnonga nubugariza mwamani aboko wano uhurire byarabiremo itanka abikirize Yesu kujuna magaraga yitu nuko rukura no gumano je tuwebare Yesu webare Yesu that's why I love that word yebare Yesu because hino kunkura nshingariza mwamani wano huro ubujurizi bwene gumano je tiyebare Yesu abo kwa kuratari Yesu jene nati yakubira rya mwene ni ndebo wirete wabanywana bwitu inyanza kufuna kiye tuje tumugarize abo kwa hino kubutugariza mwamani na mnongi wotakikirize Yesu kujuna magaraga ubujurizi bwa jene no birungi wabuhurikiza shuware tukabura kwitiriza Yesu akategeke byawe byona okusasira yacu tugambira ni kikuru ntugira ngo twajunwa kunko mukujunwa kwitu ushanga tuturukusasira umuntu murebo yitwitemo kunko ngo wajunurwe mwana gutaro kujunwa kubona waba no manya ngutoyine kusasira umutima gwawe kandi wishimwe igenda yacu tugesa kuronje mnunga bitu obwire ni ndeba zabendashika ashatuna mukageza arengo mishahina kandi tugendera kimwe mpaka 5 ocine Claire nyisiriza tumreho nitugaruka